Rekasi ngain ya pa gawi gaba itu barenmu baca kita mengenai langit yo isu jingkynmaw ya kita ondo riri ya ton ya kari yen ke sakre stop in yadi. Commission. Rekasi ngai kapa kari kapa itu barenmu aja kita mengenai langit yo isu jingkynmaw ya kita ondo riri ngai pan ya kari yen ke sakre sapang ini opale jing sakin yadi. Kedun tanggal 6 ketika election kebagai penlong MDC Andre hadukan everyone kedau kalau ke Kongsan kumangilawan sigi shnongi thau ke jogi kumangila rai hangni hakamandan haka arfu artrik jong benai Februari bentau snem bangin wan sigi dong baro jong dong krem konstitusi bat hilat dia wan lut baro ki dong jong dong krem konstitusi MDC ilawan ban kun syai pi benya thu ya ka jingma ka ba up ya ka judge ben real jongi ngannung mi kamadan benyile yang election lem da ka deiba ki don ki an ki ban satte ya pi upai ba dolor beduk dolor bejingjar dolor bon ki jinge sekini ki an ki bawan kumangila tho ha ke ni ka god stem bon pi pelio ya ki ni god stem bat ki tu ki pelio subhaban bo yakini ki constant nomor ki longga durir na ka bantai jongpi lara ngimla lara ja bakini ki ai ki sakot kintip manubra shet pi manubra bo yu pajba belawan rai kini ki ai yo ba piu pajba pi berat kini ki dulir pinsa benun na shai la jeski na kremi pi na ka shai ba ngimtip hadukan no pajba ji ulaban sutu henring ila mi ila sam kini ki constant kini ka way naka lentiyat ka ba tmai ya ka bang inum kran chutan naka ktin nigi ai naka jingtho ya ka jingma bala up ka white hagarandang jong ka judgment real jongi ka ba ka sosi banong ipi kini ka sigalong ba mentara san manai real banai ngira pen mi kini ka jingtho persya ki kam ki ba emily jongi ba adan bersayamot ulale hadu menta klemmi ka way ka jingtho kini ka jing pediang jongi ya kini ka jingtho ba ka long ka ba shisha nakataka down shulait na kawingan jaka kalong wat ngay yakang kot kubor wat ngay yakang kot kubor kamamon bawa aden wong wat ngay yung mawfar uni wa ieid payu baden hanay baden mish kanong kadong wat ngay yakang kot kubor wat ngay yung long sanima wat ngay yung rupang wat ngay yakiwi kot kubor kani kabaw buat kren haman lagi meeting dainom mo po baden wong punta kata kata kau ngam shim thon ni ngat shimmet ya ka ai belami haka kot kubo kai bela thau nong sanjima kai bela thau mawfor kai bela thau rupang ka thau hangi kai ka bau emily jigi ula kren lu cuman juba la chicken dong ka jing syukur halo ka jing syukur ka jing phak halo ka jing phak ngakhat yo baden hadu menta pen mi na ka kot sao ngala pen mi na ka kot step ken ma ka ni ka kot step ka ni ka ai kini ka custom kini ka yellow card dorok bila football gitu arah jakat frangin ai daga red card inda ni ream bani persya ya sultanat bani sku kmer chibune bat ka ba lesi ka ba ni tengko collection bat dan kali ni ba ga chukren ga ai daga ni jing tho kini custom di akhir custom ni tho hang ni dan kita kasih suatu ya ke ega ba dan itu ni dikira percaya mencuade percaya mentala dan election hari ini kita nongsa hima artinya dari unailan August ajar katsan ketua kuni kumbal ada penbet mai ke sarkar ibu dia ni ki an seniin kemuda ong ba aden di hari tu ko por tinggi par yo mala thok uta singong ola pujang ba dan muda jadi ini kan percaya kan kubal ko tu nongsa hima bergerak
Dia dah pensyai untuk kompon mencuak ko pensyai mentan hari setang yuk jimut kindiat dia jing pensyai jungi. Di kan bahasa pun maka ni ke jingko kamalami aka pinyuk dari jong naila arjar katsan na kalian jong emily jungi na ai ke jing pensyai ba kani ke jing pedia kalau untuk mungkin mentan desi kalau ada tingwei. Ini kan kita dah harus kompon kampanye ba open debate bahkan ke jing tanya ka ba kapaleng junga ban maaden mangi iyo ang takip dia yang berarti kita bahas dengan sejumpa arempat minut penai open debate yang pelat. Kemudian cuma nak bertakan jingbit jauh payah, jingkwa jauh payah. Henry laporan berkam berkala yang kini ke PIL. Kuno wayu brio, ulet file yang ke PIL. Minta yang kini ke case tang wayu brio. Tirat sing siamli. Yang ai jemut penduduk nang Malaysia kemat, kanu ke PIL, kamdai bernai tangwai brio, udai ben penlong syai ke meeting pai ba, bad dia kata ke notice di ben mikot kubor, hanun khot dia kata ke meeting, bad dia kanu ke subject, bad ndak kila shemi ke resolution, nak tu ke meeting pai ba, select PIL. Henry mentah ketika PIL kalau persyak ya kaman jo pai ba. Kaniu pai ba persyak dekat daun bala don balik PIL ya katu ke ya kani ke kies jang ke muda. Weu brio usim ke bu ya kani kelenti bat bo yo pai ba haga jenge. Kataga dei belong kalenti ke batmai nang nismat bal na kirpat na kalian ki media kita pun bau hai kata PIL kani belong uno be file ke PIL di benra ke resolution bala pas ke meeting ke bala pendim pai ba bat ke belong pai ba. Di mencuri jar marway. Yang ni ubat tirot sing siamli subhaban wat. Di nak kenu kalong ying, di nak kenu ke parti. Kenu ke parti ke maudan. Ke interest jomo kani. Penbu yu pai ba haduk kani ke jinge. Kikindon jom ke section yul ke bakai ke district council kini ban sinsyar ha Meghalaya kekhtin hang istin harang ni kong shall apply kata pimla ban kenria syarut kate hadu kata nakani ke provision nakani ke artikel aspa sawar ke wan kani ka jingthau ya kani ya ka kawan ke six schedule ha ka paragraph ke balai ke sub paragraph ke beningkong ke clause e gawang the establishment of village or town committees or council and their powers kat kum ke six schedule they hangta they ban thang ye kini ki an chi kinong ndong nang ta kawan ke sarkar Meghalaya ke thang ye kata ke Meghalaya town and country planning ke ba shejar khnai spa nyupula ke malaya ong barok kinong kren mentang but they hangni bo filap bakani ke jing tho ha kani ka article arspa sau ar ka yen kani ka ain Meghalaya town and country planning ka burom ya ka ek bra tho ha ka article arspa sau ar ka ong it shall extend to the whole of Meghalaya excluding autonomous district kamot kan trekam sa Meghalaya latno ha ki jaka district namala ai da kani ka arspa sau ar kasyai kidar wa pimla ban tawan la taw ya ka assembly but kani ka muda kani ka bailo kani ka tangka khon jong kata ka town and country planning kani tangka khon la ka kemiru kandon bor hadu kandon bor kata ka khon kani tangka by product kani tangka an ka bakha na ka an ka thal assembly kani ka an kani tangka executive order kani tangka an bala thal na cabinet kamdei na kanika bathaw assembly na kata daw kam don bor haming yu bah khmat jong ka ain lagade ha high court nere ka ha supreme court kanika building by law jong ka town and country planning kamla ban yang namar wa wat ka town and country planning ak kamla ban yang bentur siki jaka jong ka district council la khang da kanika riti sunshar jong kari India kata ka shaikidar ka jingkli hani balai ka muda ka poi shikari kari joy bari ka muda ka poi shido like kor shidom pernah mongat ke balong but pias momentan la kren daki rangba baro ba skogana ke jingkren ba ban mene daga sileon ken bana ke jingkren jung ba adan mentan ka bami mentan ka ban benum ban kedau hang ni hanu ka don ka jingduna hanu ka don ka jing bakla bakalong mentang
ba mi kediga jingyale tang keri kedi jinguna oi pi hakapor bangalong siam jo district council ka paningkong ka baga penmi ka hukum kolong ban wanra ya ki leader ki ba start ban yen na ka benta ka district council hapo high court henry ya kita ki leader ke baga thuma yo ba biban kenta ban yo wei na ka hati nanti lawen no hakapor jung ba aden men bai long cm yuanra na ka brio ka batang license ka jing tre leader juga Sino ba ito? Mentah ka jing jam jong hiu pai ba. Kadai na kadaw ba then ubo ya kato plear juga district council nombri na kemudian tang license ka jing nang juga. Sri makam hadukan ni. Ke sarkar Meghalaya. Ka thomyo ada mukhe general juga. Lunong khai. Beri nak iya ke seminong khai. Ki lawyers ki nong side an ki dai maki pan ya tho ya ka code ya ki ni ki an ya ki ni ki law baru ki badan ka high court ka pass ya ka ni ka order halor ka muda baik case ni nama batlot ki lawyer ka Meghalaya ka thong you advocate general jo Meghalaya ini perlu Bailai perlu kong ya advocate general. Kadusin sama po high court. Kadusin ko leader juga high court juga district council. Bantung badan bersewaj sama po high court. Bantik area. Beli tapti kita sedin. Beli sekamar minum tapti show. Beli setom no tapti show. Kau ada lekai. Kau ada kerengkai kan ni? Pikiran ini legal expert benta, ibu mengi legal expert. Munu baweng, Meghalaya hasil long benta, ba bilan kenta the way u expert. Beli baweng you the district council, masih boleh baweng you. Proses di, pada buat kenang dulu kawati high court. Laweng yang nak kecil long MDC, lapendu long MDC, ngajak apa Meghalaya high court, ngajak terus Supreme Court, bagi biang lawyers. Tangi ini kes berit balik PIL Utirok Sing Semli Sharon hang ni kalau ipi bujing thok tentang ski ke jing bakla kalong pikiran legal expert pibo pat de legal nogi kalau innocent kalau tip kira tidak pas law kita decide high court dan kami ki lawyers makin batai ya kini bar khoi lebih don lawyers babiang kin job badan dewan pedang mentang ski balik piweng iba biman kenta warna di tu kenai bompat nang ya kai ru dak su pas lo dak su trei kerpan di pimenta weng lo warna the best lawyer juga di